واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ولا حق ولا طريق مستقيم واعف عنا واغفر لنا وانصر على القوم الكافرين ya Rabbil Alemin. Şu yerde okuduğumuz ayetimizin sevabını evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağışlık haberdar eyle. Cümle geçmişlerimizin ruhlarına ne kadar ecdatlarımız, büyüklerimiz, karbaba dedelerimizin, bitalarımızın, devlet insanımız, milletimiz için, vatanımız için çok menfaat ve fayda veren insanımız, büyük insan İsmail Bey Gasparov'un ruhuna bağışlık haberdar eyle Allah'ım. Cümlelerine rahmet eyle, mağfiret eyle, mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Rabbil Alemin, yatan yerlerini daima Kur'an nuruyla aydınlat ya Rabbil Alemin. Kıyamet gününde İsmail ağamızın, büyük insanımız ve bizler cümlemizin, cümle İslam ümmetine kolayca sabbergen kullardan eylep cennetine kirmek cümlemizge nasip eyle. Allah'ın rahmetinde olsun.